Dalimoti kodro seseti be Afrika ndalti a kota sangoti yangati ndapreso na yangati kodro eke ziliti a sangoni na a sangoti kodro ande sosi amena wa be Afrika ngaki na poponi eke gweti ndembeso na kodro seseti Maroc sosi ala sokwe aketonga na a wa badalezo ngana ala so akina ndoti kunduti semak sosi ala kia kota zona ndobeti kunduti semak akoka pati wa ratere na itachala kwe na yatimbeni kusala so aketi bungo liswa ina tene forum économique so ala lekereni ndal tinzoni mungo mamboko ti ando kwa so si akina kodro sese ti Maroc Juvenal Regis Boka asangoni na ngatala ndalti kota bumbiso aketi tene amulege na wa dengo buze na wa mosoro ti ati kodro ti semak ti tene na sara songo na legeti ekonomi na mbata la ti kodro ti Maroc na yati zingo yanga ti bumbiso atambura atene mingi abagigi nga na poponi zoso amufa de tene aike mokonzi tindo kwa chaba dalezo chakara mosoro ti semak Evaristo Ngamana na cha tene solo fafade lo tene kota bumbiso aike mingi pasa si amuna la sokwe aike debuze wara la sokwe aike na litia mosoro na ti kodro ti semak ti tene ala lesongo na mbata la sosi aike na ti kodro ti Maroc ti batonga na ala lingi ti ga na bagi ti kodro tia semak ti tene amuma mboko na la ti tene ala mai na ti a dengo buze tala ala sosi a kokapa na ti kota bumbiso ama angbongboro tene ota kozoni a sara tene na dote so muzu poto irini a tene secteur privé ti batonga na si a lingi ti muma mboko na la ti tene ala ide kodro tala lege ti ekonomi ti tene agwena nduzu use mama tene ni a sara tene na dote sosi a muzu poto a irini a tene changement climatique si fa tene a ekega kana kpali mingi na doti fango yaka si ota mama tene ni a sara tene na doti énergie renouvelable so a kontroti sema kalingi ti tene ala bileta la nandoni ti ta ide kontrota la na mosoroni ti tene amai agwena dawa na pekoti pikangwa kota patagaso meni kota buku waga meni convention so awa mosoroti kontroti sema na ala sosi akena bageti Maroc a sous mamboko na beni i fanale tene ala so a ganga na iriti patrona ti kontroti Centrafrique na litia la mokonzini Gilbert Gezenge longa lo mutene si lo fa polele a mosoroso si aike na gbeti sese ti kontroti Centrafrique si lo unda na wa mosoroso kwe a kop kapa na ti kota bumiso zasi ala bileta na kontroti Centrafrique ti ten ala ga ala debuze na mbageka ala so aganati bumbiso asi na bageti layun gi na lango balako na doni gumba ya tin seso ekeda na yati mini la para boyingo ti Royal Air Maroc ti ndembeso kozo bumbi ti pikango patagati ekonomi so a kontanya we use bumbi ni akitambula de gina tamena zeso aikega singila na mon Juvenal Regis Boka ndaliti a kota sangoso mo londo ti fapokoni na e ke kiri ndemboso na kodro seseti be Afrika sosi kodro seseti be Afrika tonga na atanga cha kodro kwena ndoti dunia a sara matanga ti fani asara matanga yeti tene ti sosi dunia mobimba azana sese ndali ti ala so akpe kodro chala tene ti abiga sosi asinala kota mama tene so ala gbuli chala na ndobeni biri ake so bumbingo tere oko ti fa nzoni beti ndali ti ala sosi akpe kodro chala na legeti bira matanga so abagi biri na Omnisport na gbeleti benegbe sosi lo ke batena ndoti seduti tia wa be Afrika Michel Nikez Nassin ngana akota zoso aganga na iriti HCR na agbata zoso si ala tisala na ti kutala so eke matena ndobeni na ngati Junior Maliavu Mungo maboko na azuso pali asinala akidina ligeti tene pepe me na ligeti ayeso munkisara na mango ala ngana mungo na ala atene mama tene so aso nanti kutalango tisete lango ti ala so ala pebira amulege na ala titene ala juti yamba na yati akodroso ayamba ala nga timungangu na akodroso ayamba ala na ligeti mungo amaboko ndende na yati mungo tene tilo lo so
lo gana ereti ndokwati HCR na kodro CCTB Africa lo fatilo lo tene ndokwatilo angala kwatimo maboko na kodro CCTB Africa so ake akoti akodro so ayamba ala so ayiti nangu asinala atutitilo wasungo tondo ti kundu so ake mu maboko na azu so yeti nangu asinala lufa azu akela akpediasi ake na kodro CCTB Africa ngalo undana wa mungo maboko titene lakwe ala mbando na azusu aiti nangu asinala matanga su laso ake na salti omnisport ake matanga su ake sana bache ita su ake kodro tela tongana ita chi Sudan so ungo tela na notre territoire ti ake mingi laso aussi na CCT birao ake na plus de 26 000 réfugiés asudana kina birawa kwa pe ala kena Rafai ala kena yati préfet ti Bamigi Bangura na yati préfet ti Mbomu na Mbomu ala ke partout atina ndo cha ita so kwa ke kina CCTB Africa ko jisa ke réfugié ouais na ata ita ti chat so ke na CCTB Togo laso mo cha réfugié quoi asara 61 000 presque 62 000 dans le territoire de Centrafrique ake ngangu mingi parce que Africa d'Awara Marati effectif de ça fait depuis un bout là qu'on a déjà profité de la présence Tilo si tu le tombera a commencé na HR soit gati ma boko na Africa mais na a partenaire HR quoi soit qui a partenaire technique et financier qui est na Zabe Africa lo a complété na devanti ungo cha réfugié sous comme il fera la 61 000 ke mingi na yacha localité so population ni kwa ke mingi ape ake na ressources mingi ti maboko na la tunatiso akitene angati wango akibundazu leni kapa tinja ti tennis rana ti on ball apa dijinda ti kuta sepilango lango so zuso amuya ngati tene akapa so kwe a tondani akidinyo bia solo kibando nando ti seduti Michel Nikez na sen mukunzi ti kundu so akibando nando ti seduti ti ala so apedira nga na mbage yeti fanala so benegbia so akibate na ndoti a yeti ndara angia ndende nga na pendre tati kodro a zianga timbeni kota kusala so ina tena ingia titena mulege na wa Afrika kweti nga soba ala kena yati kota matangala ndati ngia so ndu igni na yanga ti muzu France ya tena jeu de société so ake kojo kapanila si ala zani na cc na ake tondani ande na lango baluse na myombetika ina lango baluse na gumba ya tinze so ekeda gi na ndokwa kusala ti benegbia so Marielle Mokonzi asangoni na yanga chala Angati ndara ti bomingo oko swa irini na angati amuzo atene jeu de société agoda ti kai na kodosi CCTB Africa. Aikina ligini so si ndo kusala so abando na do tene ti ayi na angati ndara agoda ti lekere ambeni akapa ti sala ngongia ti ndara so ti fani oko ti ngusu ekida na kodosi CCTB Africa. Angati ndara so si ayi yati aikisala ando amulegina ala ti tene ala duti oko ngati tene ala yetere. Teneso asikina yanga ti lo solo eke gbene biaso abano na do teneti ayenga na angia chindara. Initiative akena wa tena sa ba to mettre so ayenga tene giachindara. Ba to se ngam le ka amte que jouer à ludo que jouer qui sont roi ici c'est vraiment à mon avis vraiment les tene qui n'a pas chi ça c'est wa à mon que cha voisin à mon que cha quartier et que mando terrain ça que atteindre mon terrain sur mon bâtiment pero papa bâtiment maman bâtiment et ya chimo ay tonga so ay so ko e ba que birasa que ay so ko azwa krisana we aso mo ngemi ndamba kina podro aba para masa bitu na mtera siki azwa nziala azwa langona na ngangora azwa bola wala fala nete na limbi ministère asia ngani laso akida tene leke kingatanga vendredi ngala leke akola bija kola leke usenga tene amunja na beta sewa Kodo CCTB Africa tungana atangati akodo kwe nga aikina angia shindara so alingbi amasikati kodo CCTB Africa asalani ngasi ala tereti tene ala ye teresi lengo songo alingbi ti duchina kodo CCTB Africa. Kunduso a irini atene sous-fédéral ti bumbi kama pour soso irini ake mouvement cœur uni so ake na yati bavaka
oku ti batati bongi agoda ti soro na bikwa oku so a on beni le so ala balo ti tene lo gwe na iritala ti degaba ti gatongana ala sosi ke tongana akota zo ti mu iriti kodro tala ti tene agonani na uzu seo ke itachala Ernest Kogere so ala sorolo na pikango mamboko ndati sorongo lo so ake titene ala muna lo yanga ti sara kusala na popo cha wabada lezo na iriti amolengeti bavaka gumbaya matanga ti sorongo lo so abagi gina gbeleti akota zo ti kodro so si Bruno Yapande so le ke bando na ndoti kama bungwi kama poroso ti mouvement cœur uni na yati bavaka oku ti gbata ti bongi ake na poponi si longa kwa lo sara tene mingi na ndobeni eke mate na ndoni na yangati awa gosinga ti eso asupe birika. Ngali Pengo akuta ajereti ndia tibumbi poroso MCU awabe Afrika sokwe akenaya tibumbi poroso so na yati kete kundu tigbavaka uku ti useni agudala so ti soro wabadalezo Ernest Kogereti tene lugwena ereti bavaka uku ti useni na ndoti awabadalezo pakara Ernest Kogereso asoro luleki fanengia tibeti satene anjera beti mingi et puis akembini ngia so ake légitime tenetiso a population ti deuxième circonscription ti 5e arrondissement ti Bangui na pokoni so na la voter bina 2020 bisara kusala la so ala batene kusala timbi akpa ala kira encore a reconduire mi si ala tene bi gona eritala ti degapa na élection qui décembre 2025 donc ça nous on ne change pas l'équipe qui gagne adutiti lo so le kebando nandoti asorongo azuti tene ala gona ereti bumbi poroso ti MCU nandoti awabadalezo logonda ti lo mingi sorongo pakaraso inga na lege tindia ti MCU ti parti fadeso ina niveau ti bureau politique que mugizo mungo si iza na yacha circonscription électorale après igula lege ti gango kusala soke kusala ti démocratie donc imulege na base ti tene ala wanila si asora candidat chala nilangia timbia ke tiso na 5e 2 ake honorable Kongere solo que député en fonction base ti MCU ti 5e 2 akira sora encore gilombeni amu confiance en l'eau ti gaton na candidat ti MCU na legi ti sorongo a député soit que ga donc ake iti gonda na binga ita Kongere nzoni mingi binga kusala ti lo nzoni mingi loke ingénieur agronome loke zuti bangolegi ti fango yaka na ifolo falegi ti nzoni na amlenge ti 5e 2 si ala lingbi ti bokwa ti parti nzoni na ala lingbi ti mainga korochala idabeti alaso na akojo sorongolo lani wabadalezo Ernest Mada agoda mingi ti dutindo na tereti awabe Afrika ti gbavaka u yesu amuna ala lege akor ti tene ala tokalo ndali ti ereti gbavaka ti ala la kwena yati a sango ti a kama poroso so bumbi kama poroso so yeti tene bumbi so si ndu ininga ke sous fédération ti bumbi kama poroso mouvement cœur uni ti votombo so okola so si ake na yati so ake na yati fano show ti akodro so si ake sa kusala na gbata ti bongi ti mamboko na wabe Afrika so si ake na mbage ti 4e arrondissement et ti tene ala godanga ti tene asuma mboko tala na gbeti mbeti social mbeti mulege na kete kundu so iri na tene bonne semence ti sa kusala ti lo nzoni na tereti awa be Afrika so si aike na mbagenika matanga ti tene asuma mboko na gbeti so abagi gi na gbeleti lo so lo eketonga na Alexandre Pamphile Malombo so longa kwa lo ke gwande ti degaba na iri ti mouvement cœur uni ti ganga aussi wabadalezo na yati a langoso aike gana pekoni eke mate na ndobeni na yangati divine kekese Nzizanga se kundu ti bonne semence aiki ti sarakwa ti za nandumbata ti bia professeur Foster Archange Deranga na le celui qui est coordonnateur ti bumbi ti kama poso ti MCU paka Pamphile Malombo na da ti awabadalizo
Apofin male yombo so aikifadimini kandida so aikinagbati abangondo ndali luekindula kwetisa kusala chimbu maboko na ala kweso aikina yati vakaso ngana ti sara kwesi vakaso a mai aguina dawa itaso soro luti dekapana iriti awa be Afrika ti votomubo aikifana yi bangondo chilo Alinga ton soumitel fade akotango ya kega ikigoso na 2025 na décembre akota mandako tisongo biatu kodro titela iso nga finama wa bataluso ni là il faut le secrétaire njona il préparer à militanti njoli titela la secrétaire tu kuna kota iso kigaso il a la sombiga na cellule la bonne semence soit na yati section de fotongo 1 titela bilekera la bi préparer la titela la petite dans notre guerre là du coup là kota mandako so kigaso il peut se bien soit que le professeur François Costodera et sera un député tout soit que Bissou Missa tenant la so confirme le mot so aïe tatibiti MCU aïe dati tenait à sorber c'était une petite 81 la MCU dit là il est que terti ouais il tourne dans tout ça là ça ouais attends que ta cellule sur quoi ça début mon maman fera la professeur et qui gâti te le missing on m'embêta tu te la quoi la londe dans tout qui est là tu coup na kota et chance que ça pas dati pour ça la so alors ndali ti kusala ti bembe ngondo so si pene biaso ke bando nando teneti sungo ya ti kodro so le kesa kani la kwe ndali ti kusala ti kwa ti kodro ti Ghana seni na ya ti kodro sese ti be Afrika ti zia zendenga akesara ni binala lo tonda ti kusala ti lo na lapo soso on na kusala na ndo mandangombe ti so ayeke na mbage ti gobongo lo singa na garati combattant si lo unzi na gbagbara wara na rond-point ti marabena ndani ayeke ti tene lo ba na le ti lo wani tongana ye lasi awa be Afrika ayeke mu tere ti ala ti tene ala zi azende na ya ti ando so si ala yeke da e yeke ma te na ndobeni na yanga ti wagosinga ti Obed Koyamele. Tila poso tila soso pumbi so abando na ndoti opération kwati kodro atambula na yati a site tongana école collège ti enseignement secondaire ti Gobongo 2 na garati combattant so bumbini aba ayeti kirikiri so a passé na mbagika so awakango ye ala pe tiaso biati kodro a zia na sisi teneti usala ti kwati kodro so pepe tisi na marabenagi pumbi so a ireni atene association mamati toadera ala pumbi tereti ala si ala ga tene ala za seni wara ala pale ala lekrengando azia zinde na gbagbara ti marabena ti tiribira nga ti kanga lege na teneti zende na ya ti kodro ti be Afrika nusu leke mama makunzi ti bumbi so leke fanayi bibeti lo na uzingo ti kusala so alenga kodro tiani teneti zende so biati kodro Faustin Archange Toadera zana sese agbobeti ya mama mingi teneti mama tongana moyeke na ti da akenjoni mo bale datimo mo pe ngbagi na ti dape mo sigi na gigi nilala so ngiati beti ti tene na lege ti yanga so biati kodro Faustin Archange Toadera muna yi ima nila ike laso itene ala yinga ndo tongana marabena ake kota balabala so lege so londo na aéroport so a wande ake ga ake on so londo ti go na ville so ake londo ngati go na 4e so ake londo ngati descend na 5 km 5 il bat que vraiment ake balabala so ake fa pendere wala tapande ti kodro ti est-ce que kodro ti ake pendre ake nila si ya pusu ila so tene ya mama ti kodro mama ti Toadera mama ti gbia iga isi zende na ndoso si leti kodro soit une vision voilà frère maman ti leti kodro milieu ti kodro de Afrika soit que République centrafricaine ti tenait vraiment d'outil lisible d'outil clair même si akena lege ti azende na niloso donc tu soit la ke ba ike gbini la na ike ngana niloso ike zana yani isara to so ti tenait vraiment ala ba érosion voilà
kunza paso epika apuswa niloso akira ke kanga legacy ngu ali na tia vakana ke bikbale mingi ita journaliste ndiati beti mbiunda mingi na wali koli tu association mokuti kene zosi alondo agale kendo chimo pe akenjoni mo wani mo londo mo mupoka mo mubale mo mubel mo murato mo zizende na chikodro chimo si sabango chikodro chimo alimbi chifata pandeni tongana tiso kodro cha benazo ikebani akenjoni inga ko isara toso le sole ke bando na ndoti opération kwa chikodro leke tene Brimpri Nandoti kusala ti la soso. Nagbechi koro igage ya zwaga mingi sake. Nambite na zo swaga mingi so ala gajindal ti spectacle ape. Ala gati fana gigiso ala yi koro chala. Ala limbi ti sara kwandal ti koro chala. Na la kwambi ke tene iya son africain i doit ti tene koro ti akuye so i doit ti sara ndal ti lo. Mais kuye so kodroni alimbi ti sara ndal ti pepe. Nirambi encourage sur l'Africain quoi qui tenait samedi qui était ngoiti nan d'après ti go jusqu'à 10h i muti tenait balé terti dati i balé yanga tilege ile ke ya tigara ile kando nende na ikogona kuta kwa tona zingo ya chidu akwa tona a sarangwa kitando swamlengi apeti sarangiada ile ke sarambina kwa tona lekengo ya cha la cro hôpital so ikusuklani nambina indene chitene koroti agandoso akendoti dutia zende pepe agandoso son africain petit ou zoni pupuda na ibileti na cha arrondissement kwa civil ti bongi laso akwa tamla na ambini bagi so idema ala sosia ke kuti tentana iga na tinganguni si ala bata na mbini kete kofro ke ala gajindani tena la kofro ke churape kwa tikoro ake civisme ake activité citoyenne igati tene iktana itene kangi na sanfike iwara monsorando ikangi na la kwe yake ngangu monsoro tikoro tini aji kwaso ikesaraso tona isara kwa ake ndosusi korotina kwa monsoro mingila nila ichiboto mecha sanfike il faut isara itanga tiando pepe isara ende akoroso la so maya ke gina legi ti kwa aka legi kwa ti mamboko igonda ita kweswa ke ya kita koro so sara kwa la so mingi ima sangoda na la so ke ya ti vil ti bongi begwa na bimboko unzia we akota sangoti ndapreso na yanga ti kodro itene singila na zo kweso si aduchi fade ndurunda liti akota sangoso ala ngbanzoni zapa abataye na yanga ti poko